College igego kwarigania ase intake ya January iyo ibata chikosi ao bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na wigo ase ensema ya building and civil engineering ngwege bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na wigo water engineering ase ensema ya computing and informatics ngwege bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema electrical and electronic engineering ngwege bale electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology ngwege bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwege bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kocha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Maria Tengoro James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagara wone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni chiogo soma wetera help higher education loans board nechi bese cy'umwana nkwaye wale chirichi tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school gulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries echio applications chirororo naba bunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kai bursary in full inta abana baito January intake ngendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migutras chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Chitariki ni sano na ibere homotienye no yo kabiro mwaka no yuwe chiruera 2025 nomo mwancho murigerinde no kwegena mbiyole andonsia sole na gukwanire naboyo kwaligane kanyora mangana mayaye kyonga chinsenye cyabo no butiko lidirane Cyrus Nyakunde a sense meli bimanyerero na refenesa nyabuke nagusabire toskale Ochaka hekionga chinsenye nigo higati yabarumi bekamerigie cha ekurwa si kaunti ya Nyamira abubako ni hecha yabugo cha sekiombegia ya KTDA nigo besokire na kuliki kumanya ninki kiagereti chifaktori chagusi chitaitaberanete hokomento wechibese icho nekiombegia ya KTDA barure hogo chikabuna homorobere kurwa si kaunti ya Nyamira mnabwenete komento chishiringibire asekere kiro iyo yabonete koirira umuremi wa kano chishiringi 25 nemo Muliki tofadiga Disemba no roboti rwa sinchira yoboikira amatuko amake maiga yekiombe getenenderete ekemerige chae kya KTDA kubwatuka okuraria bona chibesa chimentwe ekyomuremi agwakanwa asekera ekiro omweri obwo motienyi kurwa chishiringi 24 wika chishiringi 25 nemo asekera ekiro engana itarachaka gwikiraniwa anene ase chifactory chinyingi
chinke chiagusi nigo ingane yeiga yangeire kuimokia amaberera amange naboigo amaborio. Loro jechi factory chabo ikoyo chiamentire une serikali yabatebe na KTDA koru shilling 25 mpaka 30 shillings. Usi yaito yabwende tekwae wa chibese chinke pi yabwende kwa 26 shillings. Ba recommend koru 24 mpaka 26. Eja nero turendete. Lakini tuure ngachi factory jinde ikoyo shilingi 30. Sanga hichi factory yakusi hakuna maongezo ya mkulima. Sasa tutafanyaje? Ni Kenya gani tunayoishi? Abantu ambao niko tenera walimi ni lazima waondoke ama wasifanye kazi, tujitetee sisi wenyewe. Tubatumite atu abatumite bajiko nyenya ose utu abatumite bajiko to mentera chibese kalo chia mentire mbobe kibaro je kalo ke dide ko mentera chibese mbobe kibaro je mbaji teba karato bolinga okomendo kombuja mwako roje pamanye ko chiko keja sababu kibaro ke chibese yani nabu inda mwamukio ibabu ate kalo chiko ke chibese. Kubwatikana naya nigo mwanasiasa Jeremia Migosi korwase kaunti ya Nyamira oyo ororekanire koba umustari obosio ase ugukwanira ekemerie keyechae nigo aburiria baraibonzi barabisi koira chinga kiechi na komwegerera omuremi erio anyore obwene bwaye. Kendo ndasaba baraibaito bonsi bebe bachole barobis enenga kiyaikire batinene na baremi na ria baremi babaganeti mono batige ko bakirukibese kikura bagenda batatali na acha kendo kende gios kerige konsenti mwana inji batari weso wana nime basugete kanda. Sisi hasa tuna wachumbe, kama wachumbe wangesikia hii maneno tunaona vile machozi yanaendelea kutiririka. Wachumbe, matenesa, watu wanaitwa magavana. Sasa hawaoni kama sisi hii chakula ni mbaya. Watu wengine wanakula, wengine wanakufa. Ntaite ko basabanga onya mbali comment shilingi jeto 26 kabaranje esheria ne yanje leta baremi bara bayisign signature barangire special general meeting bakwanire ibintu byabo byoboremi. Aba director ba usunyo kototebinga ibere tibe shilingi checho ibere mbabwate sheria ngo banjerere baseri abantu bari gokinga bari abantu abangao banyane ko bawutinire cyabo. Nonyina bo nigo Jeremia Migosi arorekanire ko momochia omoseneta bwe kaunti ya Nyamira omoske Erikio Kongo Mogeni asekeria buna taraiso kya kerario erio komwegerera omuremi buna iganirie Kongo Mogeni. Sasa tunataka tusikie sauti yake kama iko mabadiliko. Kama hakuna hata yeye akae tayari kwenda. Amangana yo Kongo Mogeni seneta no muntu makora uri kende nkeyo ali involve na kero kirugo gusomwa na inchi erensia sago kora na maisha y'abana inchi boni yekero gweto ko iwa ko tabanga nduto irire kibese cy'abana inchi iyo etali yakene aba director baitu no borai baitu no bogerete abantu baitu tatikonyora obwaene bwabo bunetakire erekera gweto ibeta gutangaza ile tali ya ruto tali ruto mbaro batate tikurwanira abantu babo banyarko bakonyora obwaene bwabo. Hinko reporter Gatembe koraigase kaunti ya Nyamira nje Fatigad Kisemba. Bemuno humurikito Fatigad Kisemba hasoro votiuro. Mwanasiasa kurwase bunge ya Nyalibali Masaba homuskepe ni mumanye. Litikoria lero ni gasangamo na wabatani bekanisa yegi Adventista ya Metembe Maine. Yegotoka ime yegwadi ya Masimba he bunge ya Nyalibali Masaba. Muskimo manye hoyora erombe nene he yabwatirane timu myakero gwe timu yenko ya Shabana Jared Nevatoni Ombonge nigo halira yugo chekogendera gosira batali kwenyara asanyaraga kubwatuko bokonye kujya sababura kabe kanise yo hinga na boigo ya Sironere Nevatoni boigo muskimo manye nigo habuli ababwatani bebunge yo kumubwatesi asobo cholyo bonene umwaka w'ikirubere 2025 nebere asawo chikoligekero kyo jumbe bunge yo Sentunda ya Kabere. It's the only church ibate kiombe kyabangina babate kwaya arababoraka ande ngatebaiga pastor itonarali ande ngatebaiga abo asabangina abo barababoraka inere ko be kwaya nentangan ne kwaya inero de tentare nero Kurese kanisi. Anda maote bwe kwaya nera chikoye kirebire. Kwaya baboraka ama na main kwaya ye kanisa. Kono ingo aseri tukolia rero nundo no mogako kusanga naimi. Asabanga na abaito barega iga injeninde tayari gutara nainu mono. Ndeta bagaka babangeri tukolia obana ngeri na bagaka.
itukolie CTA itukolie sabato njitingo dana bagaga ndeti oti na bagaga jenje gotiri na bangi na beka sa CTA itukolie chuma musa mtu atebulero pastor mjamo nategereka bunga kilikuwa randia gobi Elisha igatumete Elisha koreto mwikasa abantu kerage enda akatigo sesena kwetele soro lyo ndeze ono muna toko kwana iga njeno yoino ngega ninka last time muntu atalete ma tutete ma tuwateba ngotara twenga abantu ba UTA abantu bano bara ODM akini wono rende kende kintu akenyora nanu tugateba muna oyo kolita nya korosa January 9 2022 ona arenga 2027 onde bado umuminoria yorobora ngeti woko bista bugati nateba ngomoretera na marangeti abere wangena bari bekwaya baye barega moyoga basi ndio sema mose tunatika tena watu sasa leka tena ya achi kwa kasi ile tena ya achi ekanise mobile kuliaki ana na rangeti ana chingaki serikali nene wakugwatirana ne wizara y'ekisemi meyense bagendete gusingirira buna woroki wonde bwensi hoyo koleta matemu yegereri gya kyanda KCSA nigatekeire gwikirana se kiskuru cy'isokondari nonyo moroki uyo tarekirani biribiganire heligo chaka masomo nikabona moroki munene gw'eskuru ya sekondari ya Elirumi yegotoka ya wodi ya Bunyamatude punge ya West Mugrange County Nyamira Ezekeri nyamwe ya hogao nigene kiribuna kurumura ibense habwatu kenganiyo nigo bariganiri aboroki obegererie 10 abo ikiri umubaro waborokiwa 52 nigatebru nambagendete kubariki baya kukona nabarali nigo ono ababoliri aborokiwa bonsi abo basomete skuru eyo kunyura nabasire kisemi ase chinchera aho next yani imineti nyeto bwata bamura n'abanyaroka baro bake bamenyete ime balemia n'abandi bagurusiko bona igeto bwata enrollment in total 300 wigera bano natwata kiro mwaka oyo ira ase kirasi ya CPC yani grade 10 twanyorera abana wikera rero abo bonsi bari 75 naende mbagendrete goja ne serikali yateba ng'abana bonsi pitiga bagende skulu nabo tegorete mirango twagate ng'abaibuli twabana ntundo rwasa ba fees SME serikali irwete bosa abana tigabaije skulu egere serikali ngwakanira kibese kera so mwana ebirasi tubwate mbisa ine abaibuli twabana kero mwana eje skulu asome egere serikali yote yabanga 100% transition yani kero mwana olio kora grade 9 na kwenda toke ase senior secondary school yesoro mwana egwense ateba ng'abana baije skulu enjera bari twanyora abana 20 naba abana bande bagoja atabwati uniform atabwati bitabo ibisa book lakini ntra otoko bari gani skulu tuwa register tuwa admission number baso ekirasi imbe twarwa twasemi umwewolinga kana kurugichi beso goro mwana e uniform renda bwekane abande lakini titoko moseri goro skulu ngatabwati uniform tuwali usababu wala wishers watakonye inda wana ba take off na wana uniform actually this morning it was discovered to what wana 20 total ovens baro tu wata malita wata watu walipi ione kwa changamoto as school so we are praying amasaba maya asaba to waitu batakonye political class na no mwesibiwe itu Steve Magaka tumatu na bona actually tu bado ko kweto mwake uri aba mura bachuire atakonye dom atwe yasane ndabana ababe n'abana bari bono bari kigasi basomete skuru y'Elirumi batubwate si
asa abana buna abagoje school bagreteni batabwatie uniform batabwatie bikoroto tubakonye elinde na baraba gwenera ko babana batware bikoroto batware uniform na gitabu kendi yonse kebolete bagorerwe elinde babe school basome tali bayibuli bose bakwenyara. Omubisa bw'abana hime ye sub-county ya Nyamira South Piri Adera niga batukirege kurege tindi hoji ase bali bakoni na kugura abana batubwatitiri chiko ase njirengi yabo na uri oranyorekane gotema gwikirania obonchereri obwo nigo harachi kwirurwa igetambukirege tindi keri chiko kurengana no mubisa Adera nigo haenekiri buna oyo oranyorekane niga arasibechera emyaka 30 gusogwa kwa hefaini yisaine chimilioni 20 niga yakwanira magega yebikoro by'abana koni wana boigo kugora abana byachakire kororekana hasi county ya Nyamira asobona haire chinga kicho na kubwata kwa baseme bwaye asolioganeti kwegwo mwana na boigo oli horatugikane nigo boreri bwa mwengeire. Jina langu ni Billy Adera, afisa wa watoto West Mugirango ama Nyamira South hapa Nyamira County. Tumekuwa na kesi za mtoto ambaye ameuzwa na kununuliwa ama ile inaitwa child trafficking. Child trafficking ni hatia ya kisheria ya Kenya katika ile sheria inaitwa Counter Trafficking in Persons Act. Na sasa hivi Nyamira leo hii tuna kesi ambayo bado inaendelea pia ya mtoto kuuzwa na kununuliwa. Kesi bado iko kotini, kwa hivyo inaendelea. Mtoto sasa hivi amepatikana, ako mahali sawa, amepelekwa hospitali kupimwa kwamba anaendelea vizuri. Kwa hivyo sisi tunangojea kesi inapoendelea, mahali itafikia, tutajua jinsi ya kumchunga yule mtoto. Tunaomba wenzetu wa West Mugirango tafadhali, kuuza ama kununua mtoto ni hatia ambayo katika Counter Trafficking in Persons Act inasema unapopatikana na hatia hii waweza kufungwa kifungo cha miaka 30 ama faini ya shilingi milioni 20. Ni kwa sababu tungependa watoto waweze kulindwa vilivyo mahali waliko. Kwa hivyo mzazi yeyote yule ambaye anazaa, anapata yule mtoto wake, kisha kwa sababu yote ile anaona kana kwamba anaweza kuwa na ugumu wa kulea mtoto hata kabla ya mtoto kuzaliwa, ni heri aje aseme, ili kuna sheria ambazo zinaweza saidia kuchunga huyu mtoto asije kuuzwa na kununuliwa kama mali. Tunaomba wenzetu kutoka West Mugirango waeke gusi ya kwamba ni vizuri, kuna watu wanatafuta watoto, labda hujabarikiwa mtoto, kwa hivyo ungependa kuwa na mtoto, ama umebarikiwa watoto wa jinsia moja na ungependa wa jinsia nyingine. Tafadhali fika katika ofisi zetu tuweze kukuelezea jinsi ya kupata mtoto kupitia kwa process ambazo ni za kihalali, zile za adoption. Na pia mujumbe umukoro w'ebunge ya Kitutu Masawa Homosketi Matibosire igasabira omugusigo amo na gukwana ne lyogelimo omuske Bosire nigatebru negesago kyomugusi gerene chinguru chokonyoro borai bense hasa tebru na chinga kichinyinga bagusi nigo babairo bagusire bisakubinde koiro borai bense hasa tebru ne chinga kichomugusi gochamo na kwene kibuna na chikoiro borai Wanguye kerego soli na koleru ne chama ya ne manja ongwana no te wanga odiem yega ni nse sege pime kenene bado no onde goradia international treasure kaligo yuk ase ke umbeke ni malinchu munya kero we trust board jini founder member lakini wo ikotu ale kisemi umwale ka tu akola makanai Fugushiu isani. Na togende nani mbali tuikerom. Buikira si tukwibuli nga of what value are we? Na ndisi otukuna kobigi churi yuk. Lakini kunyale kana into tobe major decision makers. Because of that, abagushie karoba re cheche na kore nunkega bakandangilia. Pakabulinga ya wanjogo mole mu karasi njira bwato letere to odiemu na maganani mu karasi to kotebiringana
Kaikaransa buona Nyamwanga bagachi bikundi 39 kero tuikaransa bakambulinga bwanje utuire kuchasi ntiga tumanyana na bikundi byose kabaira kiricho tugaikaransa tugaiti chiri solution kero tuaitia tugaikirana mwanja gitinge tuagwere chirende yoshu munganyi bwala swara tukatuke sole. That's good. Kakiyari kunyari kana totongeri from the same table. We can do better when we are together. Kakiyari kunyari kana tukwane na nimunaba na bamu. Kabe kunyari kana segati agatuoni kai. Usaka ngoka bata kanyonya karibuya katuko kabaga tuani. Usabo kumuna korokuya tugatwara resolutions bakanga machiko bwangoiga ese bantu mete kubandira ichipo ande kubarangiye community ngima utatiye sogo tema munakore kaonaji ko tema na sorbo chirumo nchumu ligerelia tunyoro mutimo komo keto koirana tugende ne kyonga sinjira yobo ikirano. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go water engineering. Ase ensema ya computing and informatics ngwegeli bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wego na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwegeli bali electrical installation na wego electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwegeli bali hairdressing wego mbabwate fashion design. Ase hospitality and tourism ngwegeli bali food production yani cookery na wego food and beverage production. Wigo mbabwate kosi ya driving kocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities achate yo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali chiloni cyo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school go lendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetrasi chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068
ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaitabo bare nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Omancho murigereria Oiga yekigambero korwina cha wigoro yo wanchiro murobiri wa magendro ase chibunge NGCDF kugendera wikirani obokoreri bwae igobone gati abajumbe besokire na gukwanira na gwakira mbuya ikigambero kyo mujumbe bwebunge ya Kajiado North Onesimus Ngoyogo nigo henekiruna NGCDF nigo hegendete wikirani amagendro ase chibunge kukwana hasomo yega hime yebunge ya Gatundu South ya county ya Kiambu igati yabarayo baikirana asomo yego yo nigo bagendera gwakire koko ensemeli kwa mirili ya serikali asabaru kubulia gochia saba na nchi kubabwate sigune nchere yamo yokwene kibuna mbachiko iroborai asobo chole manene bu mwaka wechiru 2025. Muona jana kotini imesema mambo ya NGCDF iendelee. In a system where you have a president that is rogue, a president who skews development to his constituents only, napanga mabarabara Kapsaret, Sugoi, Wapi, the only saving grace can be an equalizer, which is NGCDF. Pesa ambaye inagawa kwa kila constituency na kila mtu anapata. Mheshimiwa Mwai Kibaki kwa hekima yake, wakati mbunge moja alipitisha mswada, alisema NGCDF ameiweka kidole kama rais, na tangu 2003 shule nyingi zimejengwa kupitia NGCDF. So mimi napongeza kotini kwa sababu ya kukubali kwamba rais sio yeye wa kuamua, ni wananchi ndio ambao wataamua. Sisi hatutarudi nyuma na hatutawekwa uoga. Chama ambaye tutasimama naye mwaka wa 2027 ni chama ya DCP. Mimi ni wa Wilbaro, lakini Wilbaro nimeshuka tukiendelea mbele. Na tunashuka Wilbaro kwa sababu hatuwezi endelea na tabia kuharibu uchumi, kuua watoto na tuseme kuna Kenya tunajenga namna hiyo. Na mimi nafurahishwa sana na hii jamii ya Mlima kwa sababu mlinipatia kura 600 kule Nairobi. Mlifanya kazi nzuri sana na nawaambia asante. So raundi hii pia kwa sababu haikutosha, kidogo tu kwa kikapu haikutosha. Sasa raundi hii 2027 bado niko hapo, kwa hiyo kinyang'anyiro. Na raundi hii sasa wakisisi, mmeona Matiang'i ametuleta pamoja? Si mmeona Matiang'i ametuleta pamoja? Anakuja kushikana na cousins wa hapa Mount Kenya. Bwana Kalonzo, si umeona pia ameleta watu wake pamoja? Na yeye anakuja pale Nairobi, sisi wote tujaze. Na women rep pale ni mama Nairobi, ni mama Miradi, ni Millicent Omanga. Sawa sawa? Na mimi nawaambia watu wetu, hoteli ikifunguliwa msikatae, muende mkule. Kwa sababu ile mnakula ni ile yenu ya ushuru. Tuko pamoja? Mimi Millicent Omanga ndio nilikuwa diet kule. Na sisi kwa jamii yetu tunasema, ukiona samaki imetoka kule kwa maji imekuja juu ikasema kuna mamba inauma pale chini. Ukwana chinge kicho homurawi kama gia DCP hoyibo igo horengo mokonyibo murawi serikali gashawa hoyibo igo ikrana somo yigo yo niga mochire serikali asokogendra kuba engai abarai bali bagendete komo koboko
Gachagua nigo baigo hamuchire bikoro bichikanisa gusagano ase gekoro kia bongo iga kia bage kwane kiwase kanisa ya Witima ACK Othaya Imiye kaunti ya Nyeri. Nataka kukashifu ile kitu ilifanyika pale kwa biashara ya Governor Kimani wa Matangi. Akatuma polisi na mabuldoza wakabomoa mali ya Wamatangi na kuharibu magari. Walipambana na magari ni kama imekosea mtu, wakaharibu hiyo mali. Kimani wa Matangi ni mtoto wetu na hata tukubali aangaishwe kama tuko. Na kama Kimani wa Matangi kuna makosa amefanya, tuambiwe ni makosa gani. Na kama kuna kitu Kimani wa Matangi amekula yako, utuambie tuchange pesa tukurudishie. Na mimi nataka nipongeze ma MCA wa Kiambu. Wameitwa wamepatiwa kila mtu 1500. Atuwa impeach wa Matangi wakasema hiyo ni ujinga wakakataa. Mimi MCAs ya Kiambu na watolea nyinyi kofia. Nyinyi hamujafikisha ujinga ile kiwango ya wabunge. Wale walipewa pesa watufukuze. Wabunge wa Kiambu wameonesha ya kwamba ni wa viongozi kamili, wanapenda Kiambu na wanapenda Mlima Kenya, na wamekataa kuchukua pesa kufurusha Kimani wa Matangi. Na mimi niseme sitakubali wa Matangi yaangaishwe. Sitakubali mtu yeyote kutoka mlima huu aangaishwe. Lazima tutasimama na heshima na haki ya kila Mkenya na kila mtu wa eneo hili. Wale Othaya kuua mimi na soroboti ruma nchumu ligerelia nongo ikiro mwelio wa mangana mayaye kionga chinsenye chia bono utiko. Literane Cyrus Nyakundi asense meli bimenyerelio nere Vanessa Nyabuke na gosabiro tu arobotuko na baigo boligerelia gorobuya. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ndobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school goburendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable
Wycliffe Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangani atabire nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we basari in full inta abana baito January intekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetrasa chinamba chabo 0743480999 kose 0782490068. Ne noganye gukorerwa live streaming